общий собраниега жыйылдык ППМИ проекти боюнча энди биздин предварительный жыйылыштар болуп өткөн. Шуңа шушу жыйылыш башланыр алдынан энди биз айтып кетем, али энди ширк хамам бара бетинде кабит, шуңа дистанция саклап, маскалар кийип отуруубуз суралар бири-бирибиз арасында энди. Шундан соң һәм жыйылыш башлаганча энди биздин эң биринчи сойларга керек анын председателин һәм секретарин. Председателин сойларга мени тагдим этилер, Василий Руслан Флоритовичтин секретари Муталлапова Гузальна Хасимовна. Кимде-ким шуңа риза, бул көтөрүп табыш беребиз. Каршы Виталий Павлович жок. Экинчиси энди шундан соң точное количество голосов подсчитывать биздин счетный комиссия керек. Видите, шуңа предложениялар болду. Набиуллина Гүлнарияны һәм Кашпуллина Анжапаларга сойлап коярга, шуңа кимде-ким риза, бул көтөрүп табыш беребиз. Каршылар, Виталий Павлович. Биздин жыйылышта энди жыйылышка көчөбүз. Биздин 5 вопрос каралган, 5 суроо каралган. Биринчиси энди ППМИ программасы боюнча биздин республикада барган проект боюнча таанышып өтүү. Экинчиси Базыкуян ауылында биринчи первоочередная проблема сойлоо. Үчүнчү вопрос софинансирование, район көп акча берет, спонсорлор һәм населениеден акча жыйуу вопросы. Һәм төртүнчү вопрос инициатив группа сойлоп коюлган шушу ауыл халкынан энди шушу ППМИ программасы үстүндөгүлөргө һәм Секоном, бешинчи вопрос, сэкономленный акчалар калса шушу проекттан, бул акчаларны кайда куярга, кайда тактим этерге деп бешинчи вопрос. Шуңа кимде-ким шушу күн тартибине риза, бул көтөрүп табыш беребиз. Каршы келүүчүлөр, көтөрүп табышуулар жок. Биринчи суроого түшкөндө энди билүүбүзчө азыр энди биздин 7-нчи жыл энди уже ППМИ поддержка программа поддержки местных инициатив деген программа иштеп келе Республика Башкортостанда энди биз энди һәр жылдагыча тилеп шушы жылларда тилеп катнаштык шушы программа менен көрүүбүзчө юллар, көпүрлөр түзүлүп битинде пожарный депо трактор алууга эриштик шушы программа боюнча. Һәм да энди биздин тилек бар энди быйылда шушы программага катнашырга битинде тилек билдирдик. Шушы программадан катнашып вопросларды решетсек бик жакшы болор эле. Шушы программадан катнашабызмы быйылда? Бул көтөрүп табыш беребиз. Каршы келүүчүлөр жоктур. Көтөрүп калуучулар жок. Шундан соң экинчи суроо энди биздин. Нендей проблемалар бар биздин Базыкуян ауылында. Биринчи шират проблема менен катнашырга керек. Кимден энди тактимдер бар? Ал зыяраттын темалары жемелдеп келе, шунун атуу. Дагы кимден энди тактимдер? Су проблемасы бүтүнүбүздө башылып, что коюнда, что деменде бүтүн жиберди. Су деген биздин предварительный жыйылыштар болгон, эми тоже ушул вопрослар су проблемасы. Жуңа энди азыр мында рейтинговый сойлоо болуп атала. Азыр кимде-ким зыярат кыймасын ремонтлоого кол көтөрүп табыш берет. Су вопросы боюнча ким за ремонт водоснабжения системы Базыкуянга? Биздин үчүнчү вопрос сумма софинансирования. Район көп акча берет, республика, население һәм спонсорлар. Биздин энди шундай тактимдер бар энди. Илекише кала энди мына былтыргыча республика энди бизге 1 миллион берет сум акча. Общий сметный стоимость проекта биздин энди 1 350 000 сум. Шунун 1 миллион республикабыз берет. Шундан соң 100 000 населениеден, 100 000 маяк ауыл кожалыгы беремин деди спонсор жардам этибинде. Һәм калганын энди биздин 150 000 сумун энди 15% район берет.
Bizning tegishli rayonda. Şuna endi şuşularga biz riza bolabызбы? Деп қазір тауыш беріп кетіріміз. Hem de endi bizning har bir kişiden, o kişiden etmeye gerek necha so'm ақша жию вопросы, bunda turli nelar bo'ldi. 100 so'm, 200 so'm, 500, 1000 ming. Bizning qo'yanog'i ketgan shuna 1000 so'mdan bizga har bir o kişiden предложение bo'lgan. Shunga rizo bo'lsak, bu ko'tarib taush beramiz. Hozir endi bizga shu ақшаларimizni, shu vопроslar bilan yurish uchun endi inisiativniy gruppa saylab o'tishga kerak. 4-vopros. Shundan shu kandidaturalar berildi endi. Шаймухаметова Лариса Никитовна, Кашпулина Анжифа Агитовна, Хубутдинова Альфина Арфатовна, Зарипов Ришат Амельянович, Гайсина Лилия Камиловна, Насибуллин Ахсан Анисович. Шундан соң хәзер шушы кемнәрнең шушы кешеләргә риза була инициативный группа кул күтәреп тавыш бирәбез. Рәхмәт, каршы килүчеләр, тарап калучылар юк. 5-нче сорау безнең инде шушы акча ППМга бүленгән 1 миллион 300 сумнан әгәр таргидан соң акчаларыбыз артып калса, нинди проектка җибәрергә инде. Предложениялар булды инде, артык акчаны опять шушы проектка салырга инде, шушы су вопросына. То есть дополнительный насос, трубопровод малыштырга, дополнительный сэкономленный акча булса, шуңа каршы түгелбезме? Кемдә кем риза? Бу күтәреп тауыш бирәбез. Су вопросы буенча. Рәхмәт, безнең көн тәртибе каралып бетте. Şu barımızda aktif katlaşırız diye bileyim. Aldığım yıllarda aktif katlaştık. Rahmet barımızga da. Bütün koyulan planlarga da erişip geldik. Rahmet barımızga da. Mene bugün PPM'ga başlangan jigişte Senatda kerakli mesele qarab o'tildi. Bu birinchi şiratda bizning xalq uchun suv masalasi, chunki suvsiz bir kunda turib bo'lmaydi. Ham bu masala Yega chiqqach, begraktalik kerakligi sezila. Bizning endi suv sistemasi ko'pdan ishlanilgan. Ona kapital remont talab etiladi. Kapital remont ishlanib, endi shu ishlangan ayirlar barcha turmushga chiqsa, xalq aktiv qatnashib, suv har birimizga da yetarli ko'lamda kelir deb ishonamiz. Ham biz buni qo'llaymiz, baribir shunga qo'shilamiz.